Mwanchumu wono charagira chinse komiche wono morokobenga kene gukwarigania SMS mangana mayanyaro kumanyigati yali togendete gukwarigania aseri tukeliga wono odia Mr. Kemerongebere na isato mutinyo gatano mwaka wechiri bubere na merongebere na mange agendete gukolekana yaseri boto agendete kuyarigiria so imekobwatekana nemono buno mungune omubwate myaka 50 yo mumubero yotoka chinse mechigache wodia nyakoe asense mayage kono mubero ini gotoka kurutire mbarabare nebara yagotemana kabuna anda ko musumo mungune uyoniga okure pikipigoro arenga kwanda nyagetari nago kwa ekera wonuri muimugeti abakago tamo mwancho murigereria ngate to chikomurekera ase margoba yabona anebono kurobekana gwa koleka ntinse mo chitiasi gona ase wodi yakemere bonga kituma saba ime aje county ya Nyamirenga tele bali kwetu bagende to kumurekera mwancho murigereria amunanda mange oranyara konyora seri bwana bwe kuja sansa murana ekero yaragirense yemo yabona margoba ne varinyo sere kolenda sabono chinsani komiche wona margoba Africa ya mocha gose East African kwaliganito ya nyore asenchera jobwengen nyirabona bakondra gotobogote goiteren semelia jemtendao semelia Facebook na bogotra muna Ndizi TV News digital na bagen semelia YouTube na bogotra muna Ndizi TV News dobase kweba gotobogote goitera se website yetu na utambe www.ndiztv.net onyare konyora yomna anayande amangoli tokobwatranere connect chibi chamulu gicha wikere igakoro kwa sara mumanyi literane nchinkoro ko Vincent onyancha. Atogo chaka senchira bumwe komichi abona mara wakuru asensemeli ya kemere gotoka se bunga ya kitutu masaba miye kaunti ya Nyamira gati ya menye kurwa se kenyora kaliasi gona niko wana barokane kwe munungani na okoro kurobeka no gotende ko bwatikana ne bale tararosi kwa sensemeyo chenga kechina amachiro mu MC kurwa senseme na boigoro mu bunga kurwa sensemeyo Crivomba ngisairo asogo temu kege tambuko korosi bale yo niko bate rubune bale ya chagete korosi ku mwaka boichiri rubune 19 ekaboni gabare tranya korosi gona ndwe kraboni gateri goeteka niko bagania serikali ne kubwatira no mu bunga obono ko ne kibuna ngonyara bale ko baroseri bale yuge ntobate birukia rokane kore mariyo bosombi bwabo gati abana boda boda na amenye ubagante kwe murungania asogo tarose kwe bale yu aseka kemia kemenge bagentunde ya kabere yo pura ikoendera asensemijo ya kitutu masaba Samaleta ni ngongoro kujem siorina kenyorukia na kikubune pale yere kenyorukia sikono kwani pale ya ronje tuku 2018 kemera moino yalenge ko iremye 18 tokabe ko barasa tokate kutweta irisa abantu ba iparango erere ibintu bikaine gukurunjira asa kalemu agni boro nigere tobe yoka ko tokumende ko 2018 myezi 18 kirenga kya bongere kyale weteran satra kamosenga kiyole nkoro uyo ndi enkoko ya soiroro ndroji mafanikiande na besi tetikobe buniriko asomanya kondo ni galenge mu Israeli ikabona mu kwerende ngoja alenge muchaine ngoja alenge boro na botu aganyetera ndento ka site tikoganya ndito asetayo tobwate turaire krem tomanyine kirenge kanana kiriki alengoro wana njitigamba sabera abantu abatwachorete omanena abakune bosa batore tata nyasaye okonya abantu abatwachorete matinga twarambo irako bako otakonye bare naye gisairo takono kurwezi kali yoka tonyore bare igana mangane sukali tata nyasaye baseni barasie bare asigwana seritaria Yesu motoria amina na gotigana yono mwancho murigero mu biro muswati ya omoyo bwate myaka 50 na omo ni gobona litukulia lero nyara gotoka chinsemo chirichage kona ejibone gotoka sensemo ya Bunyagatanyi ase wodi ya Nyakoe ime ye county ya Kisebunga kututsa basake bunga ya kitutu cha Southam kolengana ne Karolinga gatobekana buno mu biro yuni gotoka nsemeyo ni gobona ya matamu na abari bagote buno muswati yo bwate myaka 50 na omo ni gobona ale kwanda Nyagetari maga yokulinia pigipigi ni gobona ye ka sensemo ya kona asekotebakana buno musubati ya okuru sepiki goroma ga yoko ingoro no borohire uri mu imugetini ganyara gotama maga yoko buno mu mino yokure egento kyagro tamana gotiko mu biro yo chinsemecho kolengana no mugambi omokekurwa asensemo ya Bunyagatanyi ga koneki ga collection igate biro buna mbagendere to kubwati ngane yo ja radio yaro ni igate biro buna ne koranda kekegere buno musubati yo gotebakana sama tuko biro mu rohire igobana ari kwire Nyagetari be komanya talinga nonde bwensi ekereka gere buna ni ganyara ko ingoro no burere na
kukurwa se pikipiki goro na gukwa no na bori mu imugetini ganyara kwenda chimbe rwikira boni gekiragende tokorigwa anyara kobeka so bwasori na kianyara kanu mungu yonyara gukwa no mubero yotigwa ase enseme yoro botundoga tokwarganirwa kurutande kingese kyamanganayo. Igo nalengali mbwate baraza namanya kwa kirwesi minga lingana lia tokeiro mongono ndo kurukupatirisia nyalieko obwate miaka nga 60 ga 62 ole kwenda nyagitari otokire njira ga kwete mongono kanyana barwalete keuno lakini rende karabo kalero mambi na bakira abantu bamwe abo batenga na igule bobega sorovere bamate bimyaka nyagitari wana karakana in the process really nete pikipiki ekeunege kiamu bwatire pikipiki goro atararia okwera ansai gaga asaya kurukwa Kioge village ere ya Bunyagatani anda Kitutu Central Sub County bona linganeri yali akorekanire na bakonyara ngomongno na baigwete bobe lakini embe pikipiki na ande bunari nete pikipiki anyaro ngusira idembe nyinge yamu ire siorori gose anyaranga kiunekeri kiamubwatire kare pikipiki goro oakiransi oyo mubwate pikipiki aron turamumanya egara tutaiburonge na kiale lakini rende in the meantime ngata matore tatavia pasigale bacha kurusha umubiro yogaiga egara go avoid commotion nyinge para iga na ande torenga postmortem yakorekanire egere tumenyengi kiali umongno yiga egere bintu bine biga bikokorekana na boto gate bya ba minto nga na ne pikipiki chire chingia lakini ekero umuntu arwara tabasa kuri na pikipiki biyayigo gosanya oro umuntu ndo kumusira kurumaega in case of anything so umongno buna arwara teiga na bakorekana kerara kumnya kinya gitari na alia esio aidesio ro gosembe ya samun ongusa na gotikana yubono ya matemo kurwa se kenyorokeregia otamba ke kutoka ase ward ya Central ebunge ya Nyaribari chachemi ya county ya Kisii nigegendre toko kanyo bokonye na kubolia basamaria bajako nyarogwe sokia yaniga gocha kubwatikane mbure nyinge ya berge konekwa na ko rebintu ya bokonyaro sombwa kolengana numubaraka oyubono ogendrete kolirani gaja bibuna samotoka mange niga berka gochanda kubwatikane mbure ya bereke gotwa ase nsemino ko rebintu bya konyaro sargwa ase bono okoboro kwenyombo harongatie bintu bgendrete kumubole kitoro chinyinge asebona nyare kubolia abantu gwesokia na kumusira chinga kiechinigo no mutakanwa oyubona mwancho murigereria agendrete kubolia gati yabari kurenseme yo no MC na bego no mubunge porogongorwo kone kibuna nkonyarale kumusira na bokonda weskuru kwa bana baingatie mechande gendrete kumusongerera ogutakana we fees ngatie bintu bgendrete kumuchanda asaga ndya basamaria bayakonyaro gwesokia na kumusira kunandeiga kuondo musubate na tige tumuburaka Oga kone gasirete 2019 agantigera abane barongo oyo moyo romo kabani gogotara ebaronge yane nchakora class 8 baranyora bakonyi bonde bwense na serikali ndeyo stay yankonyire bakia bantu ba minto nde bwense yori bwate mabera abakorigere yoyo ranyore keria konyora ndutere ende nyare kobeka abana abane sukuru ekogera na bundo che barendoro ya mambi abego ne nyomba na tigere tuno muga koyo yarenge gesana kia mabati komiga igora ebre ya tuetemo no igoya geteka getuta gochiari bano na bondo chengo nyakorera iga bantu ba minto gaki tindo chibona sengo chigongo nyagoete mechigo na nyagoseriwa akitimbuate na nege ntongorare ro muga kone ga kweta gantige igo akitimbuate na nege tana no ne suguru timbuate gaki oyo bwata mabera gaki ankonye sairi chanda bonsi asumunyi wote simba arati manyanya nkonye gaki Cintakala ne chao na tigere tunkonye gaki timbu atikere kende na ande ndatamere watara teriyo wancha gaki timbu atinane ndagera nko abana babe tumatete twensi nyomba torigerera netigaki wajanda you have a program yoko achira abantu chinyomba bali babwate chiyo bonyansi oyereta bwati nonye togo sabonyalo gokomwaga chire nyomba moshimiwa monyenye na nabo kwerwa okonye familia abana bagende school as chibasari moshimiwa janda nkoenana ka abana babare school chibasari rinde nali baranyore amasoma ache kubakonya
rinde bakonyo muiburi omwe gotigana yono mwancho murigiro murikyo botamba se wizara y'oburende bayimeri mondo molo ni gata biri miroberi yonse yogo kigo cengera litoko lya madaraka dera kolekana tariki mu mutinyo gatano limo sensemeli ya Bungoma ligono yabereke goikirana senchere bonete ko kwani tokolera kura senseme maga yo koletaro ya senseme yo ni gata biri une miroberi yonse na bironse bitakere goikirana igobira chikoera bwango igakolenda sekerenge kenene kya bereke goikiranirwa asogo kigo cengera litoko lya madaraka se county yo ligona atebire buno murai bwensu ile Samuel Ruto mokonya mugati ya barayibande liwacho ikarana se county ya Bungoma so kunyara gochengera tsoko ya madaraka asata bire buno bulendi mboche gotigingwa senseme yo na bogati ye chinsemo chiri chikagero chikirana oro ne chinsemo cha serikali gati ya bari kurutse chesika so kunyara gochengera lituko ya madaraka igocenganya rekoboli ya bantu kwa neki banangotora baroboto ero sekerenga buno bulendi boime mboche gotingingwa kendege komya senseme yo aso kunyara goikirania omujigo yo ora kolekane se county ya Bungoma. The public terraces are all ready to host a total of 12,700 residents of Bungoma as well as visitors. And then the VIP pavilion is equally ready to host almost another 2,000 with the main pavilion hosting His Excellency the President and his guests, as well as senior officials within government, both at the national and at the county level. So we want to just confirm to you that we are ready, Bungoma is ready. Kwa sababu ya hii sherehe chenye tunasema ni kwamba tutaangalia hali ya anga venye itakuwa na tuko na mipango kamilifu ili kama kutakuwa na mvua tutakuwa na umbrellas ya kutosha ili wananchi wasikuwe na taabu ama wasitaabike juu ya mvua na pia wasiko na gotigana yubono mwancho muligereria ni gabantu bari batigoro cinko macintindi asema mijarira kubwatakano basakano hwebara oyibono bagoko ene kigwa sensemeria yebarene ya Malindi gochia Mombasa sebono kigali bere cyaba kigo tumana kigali cinke cyabanyene sensemeyo ya Malindi Mombasa kolengana ne kigali cibercenga cyabanyene cyo tumana obosia sobosyo Caroline gobanyarira kubole serikali ko ene kibuna ko gali bare bareyo yo gotebekana une basakane menge ya barokane ke kolekana senseme kubwatikana nobo gote webareyo nawe kogana kibobi konyara kobekwa ase ensemeyo. Na nimeona watu wa barabara kama saizi wamesimamishwa. Nasikia kesi iko kotini kwa sababu hii barabara ilikuwa inatakana ifikie mpaka mali huku. Kwenye hii unaona hizo manyumba ziko huku. Unaona? So barabara imekuwa ndogo, gari zimekuwa nyingi. Sasa mimi ningeomba bana serikali ishughulike maneno. Kesho itakuwa watoto wetu wa shule bana. Hii ni ya tatu sasa. Kwanza ilikuwa ni ya mama last year. Juzi tulikuwa ni ya kijana bodaboda mwenzetu, leo ni kisanga kama hichi. Sasa tujui kesho itakuwa ni vipi. Sisi tunaomba serikali ipate kushughulika maneno tafadhali, kwa sababu imefikia sasa watoto wetu wanaenda shule na shule iko hapa Dija. Naona kesho tutasikia watoto wetu kwa umati wamegongwa na tutaki hayo yafanyike. Ingekuwa ndugu zetu wako hapa ndo wanapiga msasa. Alafu hii kitu hii imetokezea. Sasa tungekuwa tunasema mambo mengine. Umeelewa? Na unajua kawaida watu wana hasira, Ingebidi tuue au tuvunje na tutaki kitu kama hiyo. Kwa hivyo sisi tunalia serikali kitu cha kwanza. Tuwekee hizo bumps. Unaelewa? Na kama kuna account mwenye alinde tu hapa, maana hapa mahali mazee pako hatari zaidi. Kuanzia hapa paka pale kwa Bajabri, hiyo mahali mazee ni mbaya sana. Na gochia koja koru Murigida century ubenge chinse komiche wono margobani gembre nyinga ya berge kone ki wasensemelia embo na koira wono abantu konyara gotikara tawati bomenya kolengana nagati amenye kurensemeni kubaganda te ko murungania asogote bune serikali tremuke tambukro kya bwango kolenga chinse mo chichikunire na toiko kubatakane mbre nyinge ya berge kone ki wase chinse agati amenye ko kwana kurasenseme yo au baganda te ko chandwa mona mache niko bagandike tambukro kya bwango koimuki wako nyara ko bakonya kubatakana bune ni gembre nyinga gendret na boigo bintu byabo niko bugendre to ko sariko ko taita ka Every morning, every evening, we have actually to bed down with buckets to try to get the water out of the living room. It's very tedious, but what else do we do? Right now as we are speaking, sisi tumekuwa sijui ni samaki because tunaishi kwa maji. As you have seen, maji imetutatiza. Mpaka imefika kiwango sasa hatutaki kusikia mvua. Sababu tukisikia mvua tunajua imekuja. 2 weeks ago tumeshika homa, tumepatwa na homa nyumba yote, tukapambana nayo, inaisha ikirudi kwa sababu tunakaa
in the same environment. Hiyo maji ni maji chafu. Boigo ni gono abarimu bali ba junior secondary cross county ya Machakos bakoro kurobekana nsemmeri ya mwingi aso kunyara ko mu serikali ko batikano gotegwa kani kwabo kurengana abari ba junior secondary nigo bate biruna mbali go chikorana birasimi ka serikali yegule na ko bali kansemmeri ya permanent and pensionable abo batari kunyara ko nacho akende gyonsi kurengana no gotari kwa nsemmeri ya contractor nigo banyara gote abuna wikabaye guli bagabuna abari bande ba secondary ne serikali ko kani kwabo anyataribo mbali go chikorana ebirasimi Hawa ni walimu wa DSS. Kenya mzima walimu wa DSS. Tumekuwa katika maandamano kutoka siku ya Jumatatu last week. This is the second week that we are on roads. And we have not received any response from the government or the Teacher Service Commission ambao ndio waajiri wetu. Tumependa kusema hivi. Sisi hatuko tayari kurudi shule. Kama walimu hatapewa kazi ya kudumu ama kama watakuwa confirmed and compensated. Sisi tumekuwa tukiambiwa mkikataa kwenda tunawafuta. Haturudi shule. Hatufanyi nini? Haturudi. Tuajiri vile mliahidi, miezi 12 imeshapita na imeshaisha. Mnataka twende wapi? Tuko na wazazi, tuko na watoto. Mnataka wakule nini? Kabaki hao. Nara yoko moncho muligeri bona se margoba ya bona senchire yo wenge chinse komiche bona moragombi ya mona soko nyarago charago tengara ndizi TV bonsubo muguse chikora gense mona wisatu chabo to komera ne varinyo seraseri bonyare koko sansamura na yonse asenchire yeli bwa komana ya bereka ko kolekana bwiguna balike wetu bagendera to yasangara ko chingongo chonsi imene siko jero gongo guse olito bwatira ne rogwetera sumono boyimanyere ga kuru kwa Lydia Mose ekere Sara mumanyi aina kibuna chibi chamurige chago ikira senchire wenete ngara goto bwati una botambe nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook na bogocha na Ndizi TV News digital na bagensemeli ya YouTube na bogocha na Ndizi TV News da to base kweba ko to bwati wetera se website yetu na botambe ko wetera nsemeli ya www.ndizitv.net tumira nichinga kichinde tera ninchenkuru ko Vincent Onyancha. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Omwana bwembe bagatebyo omwana bwenguko ngaye abagaka bakale igo balenge go katagitindage iyoboli kubulia igakububeka abangina bachitinga boli bolia wase bwairwe tinga eti abasya nejifyo bamanya kubekamo bwakandu na maje wabikwegetera igintu kirikya kurukwegetera bakuri mengurunze babika magomaya ya matoke igweta bamanya kuona kumura ime ba kanoko igintu gikurukwe kanoko bana kumura ime akari babigete jinyongeji abagukwa amatuku atatane amarwali atanya gukunwa akunekire amamereye bono